Yayan yang akan memperoleh silakan. Ada Mas dan Amil. Om dan you wanna finish? Okay, congratulations, tepuk tangan buat Joseph. Oke, Noah sudah selesai, silakan Noah. Dan disusul oleh Amri. Okay. I'm gonna give some time for the judges to have a look. And choosing. Let me know if you're ready. Yeah? Okay. Alright. No, yeah, it seems like ini ya, agak susah ya menentukan ya. Okay? Caleb, you ready? Yeah, alright. In 3, 2, 1, go! Okay, Noah, congratulations. Dan selamat juga buat Amri. Untuk Doni dan Bagus. Doni? Oke, bagus. Oke, silakan Doni dan Bagus.